Ndabashuje cyane abakunda kwiga ikoranabuhanga. Abantu benshi baranyandikiye ngo ni gute WhatsApp imwe wayikoresha mu matelefone abiri atandukanye. Birashoboka cyane. Hari igihe zino telefone uko uzibona ari ebyiri zishobora kuba ari izawe, ariko iyi ngiyi ariyo washyizemo WhatsApp, ukifuza ko mu gihe ino telefone yazimye WhatsApp wayikoresha muri iyi telefone mu gihe yo irimo connection kandi irimo umuriro. Bikora bite rero? Mureke turebe. Tugiye kwimura WhatsApp iri muri iyi telefone ijye muri iyi ngiyi, hanyuma zose zijye zikoresha WhatsApp imwe. Twagiye. Urajya kuri iyi telefone ushaka ko ariyo yimukiramo WhatsApp ivuye aha, hanyuma ujye kuri internet cyangwa se ufungure Google Chrome, hanyuma rero wandikemo WhatsApp. Yes. Ushakemo WhatsApp, ariko urabona ko hagenda haza zino za WhatsApp zisanzwe. Icyo gihe rero wowe ukoresha iyo twita web. Ukoresha WhatsApp web. Okay. Tugende twandikemo tuti WhatsApp web. Okay. WhatsApp web iraza, hanyuma ngiyi hano ikandemo. Urabona ko yaje, ushobora kuyigaragaza, ariko kugira ngo ibashe kujyamo ni uko ujya hano aha ugakandamo, hanyuma ugakora desk site, ukandamo, then wait. Icyo gihe uraloadinga. Hanyuma rero nimara kuloadinga kuriya, iyi nayo urayishyiramo WhatsApp. Tujye kuri telefone ya kabiri. Ubwo tugiye kwimura iyi WhatsApp irahita iza muri iyi telefone. Iyi tugiye gusikana irahita iza muri iyi telefone. So tugende rero turajya kuri WhatsApp isanzwe yayo. WhatsApp. Where is WhatsApp? Urajya kuri iyi WhatsApp, hanyuma dukuremo urufunguzo. Turajya kuri WhatsApp. Iyi WhatsApp rero igomba kwimuka ikaza ikajya aha. Hanyuma tujye muri setting. Ku bagira telefone z'amatekino ujya mu tudomo dutatu hano, hanyuma ukajya ahanditse ngo link device, ariko ahangaho turajya aha kuko ni iPhone. Hanyuma tujye kuri link device, kandemo link device, hanyuma ujye kuri link device. Okay, then usikane kode yawe. Utegereje ko kode y'aha ngaha iza, hanyuma tukayisikana. Okay. Yes. So ubu rero twayisikana, turasikana iyi kode. Urabona ko rero ushobora no gukanda hano handitse ngo link with phone number instead, akaba ariyo ushobora kuba wakoresha, ariko reka dukoreshe kode. So byose rero ubikora ufite connection kuri telefone ebyiri. So then wait. So urabona ko rero WhatsApp irimo irazamo hano.
Mm. So urategerezaho amasegonda makeya ubundi biraba birangiye. Okay, uba birangiye. Urabona ko WhatsApp yamaze kwimuka. Ubu ni ukuvuga ngo iyi twamaze kuyimura. Ubwo ibyo umuntu yakorera kuri telefone imwe bishobora kuba byasomerwa ku yindi telefone. Aha, urabona ko rero WhatsApp yaha yamaze kwimuka, ubu ngubu yagiye mu yindi telefone. Zose ibyo twakora twaba tubibona. So urugero, nindamuka nandikiye uno muntu bita wenda prefect, urugero kanandikire prefect. Nandikiye uyu. Aha, namwandikira ni wenda hi. Hi. Yes. Ninyohereza kuri iyi telefone, iyi nayo urabona ko message ihise iza. Urabona ko hariho ijambo hi. Njyandikiye kuri iyi telefone ariko tubisomeye kuri iyi ngiyi. So urebe ninandikira kuri iyi noneho nayo muze kwitegereza murebe ko nanga haza message. Aha, ninandika ni hi my dear, hi my love for example, ndasendingira hano message nyibone, ariko nahangaro nako yahise haza. Urabona ko ibikorwa kuri iyi telefone n'uyu nguyu yabikontorora, ariko ntihazagire ubikora ngo abikorere umugore we kugira ngo ajye kontorora message yandikira n'abantu, kubera ko urabona ko byasenya. Baramutse bagufashe nyine urabona ko byahita bizana konfuri hagati yanyu. Nimuzabikore. Iyi video gusa tuyihaye ku bantu bashaka kuzabikora mu gihe bafite telefone ebyiri z'amasimati, kugira ngo wenda telefone imwe nizima abashe gukomeza gukoresha telefone yindi irimo umuriro. So mwakoze cyane rero, ndabakunda. Bye bye.